Cardom, ada berta than bang ilisarim tiso, non bertang ton penarjuik tha. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong arlo primary school ke do anta infrastructure development mate kaching thura sai pipon vek nang ji pu ke mang pa do ponsi phaikuni ni phai ke thomarni usuka tiri PMI pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hanga phan pinpur lokapajir pona berta pherangke rostom tok bipen berta nang pale Pinpura lo along ke jong pon laki Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo Ongdung LP school along infrastructure development mate kaching thura sai ave pin desk bench lapen blackboard anta ka vesi ke ong Laswa jok lokachar di osomaratum mesen pen lokachar li awar sai long dun vedelo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen primary school do analong ta kaching thora sai ipon vek nang poputa pinpura lo along ke jong pon padotu pinpura lo along kapajir damahut usuka tiri PMI phu bibison teron konchun bang jintu hajurika pen chenglok ongdung usuka songja tumchi tongdun Perangke theng nu suka tiri PMI phu bibison teron pen kanin jepon ki human resource development mate muni nakai aphan aprang anat keng kam ko chijor dunji aphan ke chengsi kachar liang deng ke primary school henlo seta Karbi Anglong pen West Karbi Anglong ardo Ongdung LP school along ki misen pen kachar li avar sayavi desk bench blackboard anta ka vesi ke ong laso ajok lokachar li osomartum misen pen lokachar li avar sai longdun wang vedelo pusi usuka tiri PMI phu bibison teron pen lamthei aklangpon Human Resource Development বা মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া প্ৰথম যিটো পদক্ষেপ বা প্ৰথম যিটো পৰ্যায় হৈছে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ যিটো হৈছে প্ৰাইমেৰী স্কুল কিন্তু আজি আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বা লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষ বা বহুত সংখ্যক LP স্কুলত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নাই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নোহোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী বা যিটো উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মসকলে ভালদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা দেখাবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা পোৱা নাই গতিকে আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে এই LP স্কুলসমূহত তাৰমানে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে ল'ব লাগে বুলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ বা আমি কৈ থকা হৈছে আজিও আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাইমেৰী স্কুলত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে সেইটো দাবী লৈ পেলাই সেইটো পইণ্ট লৈ পেলাই আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰহাঙক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আশ্বাস দিছে যে এই যিটো LP স্কুলৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমাৰ সন্মুখত তেখেতে আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে Sangti hidi pathua klamalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Asar Bura Karlitang Borsing Ingti Cheki Momen Pen Inter Club Football Tournament Phaikuni ni Phaike Thomarni Kechengsi semi final mesen pen kapatupon Bali Pothar Sport Association atum pen patir piponsi Sangti hidi pathua klamalong first semi final kapatupon aterang atum lagi Dubujan FC aterang atum Dilai Langso FC aterang atum aphan Goal Troxy Lapen Phaiwe Agol pen Parem Ponsi final ang deng along Chepaledun First semi-final kapathu along best player anong A Dubujan FC terang pen Siva Chetri si Chepalong dun lapen laso anong A Mona Lisa ter Tisopi Arideng pen si Pajirpon Bogajan subdivision kaparlo niliblok angkang Chukhila pen Khirangarong kacheleng atawar lapen Dolong sita me kaselam ponjia phanon anta Karbi Anglong Autonomous Council kachari MLA lapen local MSA hin pen thangnat asai kideng ponavelang laso ajok Khirangarong araratum ningdugring tilopusi kesinga sepen birtanang pachini Khirangarong araratum jasamet pet lo charlia somaratum kedam kewang kisokiunia hud ason kachepon kachewan hithi borwa kedun chojor cholang aphan hormu hortar ke pon kewan pen chenglok son surya sai setame kachelenga towar piniarni anta mesen kavia thok raratum kedam tang pinang ananen pen ta kisung chechak nanglo pusi alang litum pen pachini Karbi Anglong Autonomous Council MLA la pen local MSC atum pen sai kideng pon pe achok Khirangarong asarat la pen Khirangarong arat thurpak pen towar kapang thai la pen towar ka salama sai me thanga tum spensi chesalam pon nanglo puta pachini lasi alang litum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuduram rong hanga hin pen towar la pen dolong hai ka salam jia phan sai kideng pon jia phan kachuning ri pon pado anparta Bogajan MLA la pen Nilip constituency MSC pen la swa puthak adik en jia phan alang litum pen chuning ri pon thru Adar berta bang kelapon sekeng toniklo domi hakmi kurbang thu